danas ulazimo u ovaj korov ovdje. Ok, čuli ste uvod klipa, specijal sa 100 subscribera je. Ja, ove su koprive, tako da moramo da kazimo po koprivama. Ok, evo ga. Ako se opisimo nema veze. To je prati priroda. To je prati priroda. Malo neprofesionalno, no. Ali ispunio sam izazov. Evo, suma brate, suma.